Danas je januar 1. 2011. godine. Želim da poštete sretna nova godina svima koji nas gledate. Ja se nalazim ovdje DJ Lopov i Dino Vradić. Dina, Tako je, dakle, mi smo ovdje u backstage-u u Chicagu gdje koncert još uvijek traje. Sala je prepuna, dakle, 2000 ljudi unutra i više od toga, sjajna atmosfera, ludilo potpuno. Ovo je repriza nove godine, danas je 1. januar 2011. I ja želim svima vama koji gledate i koji se budete uključili na YouTube i vidjeli srećnu novu 2011. godinu, da imate puno sreće i dobro zdravlje. Kako je bio koncert sinoć za novu godinu? A novogodišnji u Clevelandu je bio sjajan, dakle, fenomenalno i nisu mogli da uđu svi ljudi koji su želeni, tako da je bila totalna euforija. Ja sam ponosna što sam ovako ušla u 2011. godinu. Ali večeras smo imali isti problem, toliko je bilo, toliko ljudi napolje, toliko su ljudi čekali za dobiju kartu i sve to, svaka vama čast. Super izgledate. A ti se zoveš DJ Lopov po pesmi? Lopova, uvijek osam. Hvala vam puno, Lopov je najbolja pesma. Lopova, uvijek osjeti. Znaš ti ko sam ja.